Kanega Nalari News. Udon ban walan sepi, iki kato kanigi kubor badon kam, jonga tayo. Kecik fusnu diki pajba dongwar kumbusnong mauput luar mauput pener luar bat kedomoleng. Kerjaan urlong din live hotel gisnam bagi pajba kilayai akmik nanti bat jaisya. Hak live hotel risau bak pius merwen MLA MDC karan kor konstitusi wilayah banbu yang mau nurim pasrok tibamon syamapun. Hak ni kesengi bu yang mau nurim nalar ubah pius merwen kum kongsan hak kete kesengi layadon rengkat lang buat ubah HS Dingdo ADC Karanikor Civil Subdivision Mbak Kesi Nongrum II Kapitul Diru Karanikor Division Mbak Kui ki ofisar harikat kejeng sekilang ki pajba nong sung ya kini kesurok tipe mon syamapun kesurok ke penyesok obat ke distrik Herkotar Mokorwan ke Bajrong kumba 4.3 km lamang pisah hak kejeng lor ke South Klur kendai pesan Lakdeka. Construction of the road from Tipamon to Mauput, a length 2.6 km. Job number PW/WR/2019-20/225 dated 31st of March 2020. But the amount of sanction in the scheme today 4,95,59,000. Sao Klur Kendai Pusan Lak Sanpo Kendai Hajar. But ya kan scheme la sanction na street plan. Tadi bagi na street fund. Kepada head 5054. Jadi kan scheme kumakan menta ya tender ada ban nakala kecuali pandan kalau ada ban baik dari tender. Bagi tender proses baru ada berut. Kemasa menta kalau bak hapsyong seka tender komiti ban alot no sya unu kontraktor ban ai kan ikam. Dekani kapen sngoi di bakan ikam kan selanshu wat nomret nasim wat nomor tadien kan ni kijing trai kan isrok kan sarulong kumba play kosniu bat kumba i subias ni electricity tom kumba lawan bu nomor room tasni ani isrok dakala kijong hidu ngeni trai lang bakan ikam scheme kan trai no ploy umut bat kandat no hakopor kemudian ndang awan yuk kejat sepok maupun ngas ngolongo ban ngam ngai kumba kasnong kepala pau ya ka kerteng hendri habangi phai pat ha ki kampen roy habangi phai pat ha ki serok ni phai pat ha ki we ki jingdon kedai bendon po kasnong yimya hapshu tenga ong ha ko kasni ha kasen ka bangawan ni kong mopot ba ngam smong la ngai kat kum ka jingpau ka kerteng bat ka jinglong jingman ha ka ni kasnong bat ha ka to kasniru ngambo bon ki jingkula namar ngala slow na kiro romba haman collection dalam poe mauput ndakulare kiwe kamanikong ni sapi ka ni kasurok mauput bamon kabangi khot mensua mata kabangi i kerteng hane ka deka thit bamon mauput belai bekelai kataru engineer mene ula bisa kenal kare kasi kaba kumbangi ong ka history ndrei dak liang kajonga ngampwa ba kani ka mau nurim kani ka jingsa kan mau bangi kut tang kani ka jingpli yau mau nurim ngampwa bangin kut tang kani ka sngi ndrei nak liang kajonga hakamat ka jongphi kinong susnong kirurong ba ngakular ba am bangin kut tangya kani ka jingpli mau nore matasni ba ngakular baya kani ka surok ka bangi pli menta bangin traino bangin yo yak no ya kani ka surok tendar ladap khot baladap kut hiru menta sa stang ka mensyong ya ka tendar komiti ngatrai nak kidang di depan man nadong sedong handai kata kadai ka kamram jok office handai nakal yang kajonga ngaban beng sesisin bangampwa benkut tangha ka jingpli mau nongrim kathong hi kajonga kalong rengkat ka jingpli rengkat bangin yo ben penungkam
ya kesurok lani ya ki we ki jaka ki monong rim ki bangibu ba ke cingbu monong rim kalong berperlong bangin penokam ya kita ki jaka ki ba ngibu ya ki monong rim ne ya ki we ki berdapat barok bayaron lang yang subha ya pi da ki post nem ila ju post new la nongin yo surok syati bamon tang jingkeli lanot ikan ulam menta kasngi kalong nakajing don jong pi kalapet menyangi nong nikmat badan burom jongi hingga sungguh shisha ya jing tikya jong pi surok na tiba man pi ayangi ingim don ban ay ya pi ban siu kelyang ya pingin yai berto ingin yai berusan renang di tracy dong pin om dukan om keliang baru